Mandela, Aran Mandela, tuzakumisinga. Aran Mandela, Arani Mandela, Aran Mandela, tuzakumisinga. Arani mateka abirata kuyomba no kurwana kukayagenda yaturugo mu misho ruhanga nicyo yasima umwana umurungi bazima birari murungi yagenda turi amusanga mukanye Sokoto nimpururu busasi rwa Arani kugenda abira ryo munwani mukamani we nobiha ukabandize waduhuza tukuhaba mukse n'abacapu capu twineyo ba MVP hariyo batagoje ubatwara uturekera Arani izo nohoro munani ena yahamisho ubahirega ubwokogoto ubwekibero atebiyona nabireba omunju abenoreka ngo akabamo kusikankurana kunyurana akwayewe bebyatike now ninyendo tera kashani Arani ni giant umwojo w'imyaka ya 26 ngo rero yatemwe umushiki icyo kubanza postmortem kubanza kwabuze baba mutere karfo mu mubiri gwari mu mbazo kubona dr yatijya mukuru no koko baberenyira hamaru ona shino sinda ndabakwita no gutakurukana rero otsinzire ori yasho mushiki mukufu muke kwita Arani no kwa stronger ori atamukwatsireho wetena kuba muhazireho rero bayinebye kutabyona ikindi abayineza panji teze kintu tarukuta mbiri ongachikore ko ebyo byona ruya rero ukoze kwakakeshiti so hataho kwa security kandi wayerebire buri region inende mayayi na happy twakifuruwinga geno jakushanga ngu utemere tuwa nkore utemere tuwa Buganda utemere uwitu wakuriya hikoro akaga keshiki bakozere kikariko basa ira kubaka bapangise kugira ngo bakimukore so wokeje mukisho murundi wokireyo nabanza of course the dignitary na afande Katolike Bere dignitary na afande Emmanuel Bere dignitary with the reverend nabandi konka between the lines nyenda kusima afande Katolike izire twikeza n'amasomo wabe no yazagambira ropen kandi kwarayize kumugamba akumena amute nuga corruption atamutumirwa amureta kandi icyo kikozere nyenda kusima ingamagara kibyakozere Arani byakozere gene bingi niyo nangambe ningamba nawe nejo ukansime referend yagagamba utereruka
Espírito.
Kutafanya imani na masi kwa sababu wasema za kwenda na zote imani na hivyo permit ndio mdomo akabira nyoyeme ni babu ya mnasiba tu za gereza nyumba vice chancellor ina kuingia abo bana banyanza n'abagore bakabye kwata nzinda y'igi sikana kurebaha hata michezo ni chama ni si wangu hizo namba Mandela ndio hivi zile zikama kwa distance ya tulimakare kana tuweze viona kwa kufika kama sasa kile cha mshana ndio kurya si vile Mandela umulingo chama ni si wangu yes ndio kwa speech iteze azara kuraguma ko abukumere ariko no mama karato make nabi kariya giroho abakiruho tumeze kureberaho mukari hari hano mane kintu cyagakibaho kaba kagwe ikiba kuba ko muzuru obantu yabaye amizi mugazara muzara mizi akiko cyagwita mu guhindura muzuru nambaye nanyisha beminyeto mwe n'abarya mu guhindura ko muzuru abo kuba akanakagwe kasita kahurwaga umukazi wiyidibo kasita kahurwaga ngo umwana yitisha kandi no hanze umwana natima brief umusaranga gufe umwana itanye umusaranga gufe ngwe mpahamye tetwe mkwese mkope hata numwita patahibana wakubena kubisa wanchakare wamwita itoka government tiro sasa yaba government abakurikira ninjira mutongere kushomesa ariko jiringi mwenda kushomesa batashomesa ntumanyisa ngo ekira twabana twaramu olwara barahatu baza guhindura nazata kwaza kugaho mwabaza kuja kona rikore eco mucakoze na hatoso wakindwa ngomuramu ngena ni bashabanu guhindura ko mukero mugira ngo tarakora kinanga yakoze twahuriye twakoze nanga icyo mucyanje ikindi nimbatore muranga obukuryaha endwara ejyaha namwe ndeba amaski no so tati tumanengwe kaho endwara kaho waza kurebe namwe pawo abarya nyine mas kokano wasa kurga utakashira mukaba hulongo wakwata mkovi social distance no le hat kutoka tso kokani very smartly yardaha kuchinkara yale kwa hali yana shika ya kwera godi ya dahamu ya shitamaho na shitamaha ya ngambere shonde ya bilemresi kwa agambira ko yamshika yake ibrahim na mnana December Christmas yija kwa shabahamu kanisa kwa kore mukoro ye kanisa itwa bentokora na kamere twagunza mutuije mukaha ashitamaho kanisa twajana kamere tutamushana na Mandela twashemerwa umwabazyo kwata kanimati na hagati ya Christmas hagati ya COVID Levasa Cristo Levasa Sasira Anze what is such voice Yes Akuma Asana Sara Uche Masi Yevare Yeso Yevare
yes kandi turi kunu yakashaka tujya rw'umwami arani mateka kandi twafuna presenta we nakora nawe kandi bajya abanywana munonga ni promoter nakore imirimo ndijo kandi mwakureho abase tugambire mbere kwa kugire aroti bro abantu bagambira amazina gawe ujya nkore media n'ikirungi barabankore media amazina ne musikatara abenje no mumanya agwemere metari yamwe mwe yindo gukora kandi ndi umwe motivating arani ukubasa kutandika ku promoting talents za western ugahata arani wadina bina kora sports na mpira n'ibindi konka akatanduka mu promoting kuna kwiyashangira ni promoting na mnonga talents za beshongozi abazana bakatemba ba MCs batahibanje arani nawe yatandikira hata nawe yabanza yashoka nkai yonka myanti wano ndaku akambuza twonka kunuka no manywa munonga nenki na myanti no promoting abana bitu ba western abazarirwa ntwade ni promoting n'abakuriya konka bahanimba hereza percent mpango atatu mwe nkoriki ntati atiyo kantine kanta kutera music program zanye nkoriki ntandukano promoting talents ezabo mpira oryo bw'ebyemizano tandukana bo mpira nabo kwiruka arani yatandikiraho yafuna wana program zizi gukora music arani yatandika mwene kintu tubona nibo boci mutire meje tugira bwa patent ka radio ngo bar selector witu abe natere cyo mano tere cyo ubuzima bar DJ wa mano uburango akashikaya shanga inkoro burango ubwo mpira bwona ni njobe no radio muswaga hurira buzima arana bina korra ngo burango ire no gureta bushinyi manya ngutubetu inakati mukoro nango no western burango bwo mpira bazima ferigwe munonga ngwe hata nasigara nyenka munongo muchikwatage no korobora ngo bwo mpira nasigara mbwe byivuro bwa business izi nebindi ngara nabadwe umuntu murungi munonga kandi n'umuntu abena kunda umurimo gwe ngoko kuchura kwa benaza gukora program ya global focus akora research yo kumara ahereza data ni umatru zotwiya mwene twerigwe munonga nintekateka ngo nece ciwamutire mucimuretire kugira abanywana binjaho mu western abo kubanyowe ntandikire nkaho ntakatanje ngo mu bwa promotion wade kabundu mukonkano banzo kuno butandikiro nawe ntaka kugwine ahuzu no weya tine hina beni manyo konka kunatarikire promotion uri hamwe ho na hati at least big partner. In fact MC mu Western region ba promote abamani to kurenga babiri ninga bashatu n'ingomwe bica eyo bare kintu kandi abantu baturekera urukundo ruyare bishunguza ubona nabariye baha ba presenters batahibita bambara baza vision kuruze digital west everywhere mazima na Uganda yona ndebere n'aba Kampala ba postinga na rana just ndikira nankeje recording za ruri yebemba shoma Florence nampijanye mwazi mbeninga mbwenu abantu ruyare batu ihanga ryona abanyamakuru manyengo kintu umunyamakuru n'ikintu cyamani ya so arana yorekire kintu cyamani munonga yayoreka okumanywa abantu batwinira rukundo rye musogata kubi mazima nubwo arabe yafa konkaro hanga muzeje konkabe yakora izina mwe nabikozire nimpamyangu nano twaza gumakushoma n'amakuru hagere ikikorwa kije cyabo mbajya ngo gutumura urugo kubanza nano munyamakuru King Arana Mandela nawe kikabuka mwene ebirenka reference eje bire reference afira hiro ya farinko muzara mwene twafirwa umuntu wamanu real radio muswaga buzima we bare kutwa time yawe MC twabankore media mbwene shasha ni umwe bare ni imwe na promo na talents zitu ni ndeni mwene muzi promoting ampora ashobora umuntu twa promoting twa gukwatana sampora kwa promotion real talents za Western Uganda naza kwika aharevo iza kubirana za kugira so tubasima ka director mwene wabari munonga niwe bari bamo muri gukora twatine MC Katara kandi yagambira akufa kwa munywanu we uba bene batura hamwe hinenju akwito mukazi so noreba ngo it's terrible thing konka ara ni rest in peace Logo sempre, eu sou desueta.
umurimo w'imisere yako oma w'intotezi ryabasingura kiracewe Yesu weka namara katsabe omuntu ozarwa omukazi amarebero bica munsi kandi aturayishwire naku amera kandi atemwa nk'ekirabyo ahoho nk'ekicucu kandi taguma mu mwanya gumwe tubakirwe mu magaraga batuke mu kufa mbwenu tukuzira haryoha tureka hariwe mukama atogwerizwe kubi osiga konka ayi mukama hakorwera munonga ayi mukama w'ubushobora kubona ayi mukama w'icyo rwera wenda baninji etatuka yo mukufa okuruma obuhuruzi okwegura n'ebirozo mukama witu omanye embonano y'omumitima yitu otika amatu gawe ag'embabazi okanga kuhurira okushaba kwitu tureke tusasire mukama orikwera munonga ohanga obushobozi bwona omuzino orikwera omuti w'emanga ekitire kandi otahwaho otatwikiriza kukurugaho obunaku bw'okufa abw'obuhuruzi bwa rufu bakwesonga cyosongoro igana 27 esanduko ebumkina akwese dehavona neveseka Yesu aboti ahika okatofa Ikwabate raniha ahaketi tetuho Oretiwe okurakana namunsi Orekatosite Yes Emukwa Ojo Zikogaitu Onabatu Vandiseko Kuturiva Eva Kundwa owakusiga era mchuchu mchuchu ina matogambere karabongaza barozi murugataho aba Yesu Kristo mukama witu orihindure mbitenere mwafa kwambirwa bw'kinisa namana gambasa kego murabyona kahurira karukorwa mu igoro kandi iva Amina bakanchize imotoka kubona kiba abakristo y'abakwere mu mukama uri utoraniwe dokserabyona Musaraba Yesu Akweba Musuri Yamambiwe Namo Kanta Kagi Ahoruba Otie Ahamu Kuta Aluwa Mukama Aribisi Yesebu Kama Ahimasi Asiwe Asiwe Ha Wema Hasi Otie